I dobrodošli u novi video. Evo, danas ćemo malo pokazati kako se vozi đubar, kakvog smo peha. Ovo je mali Zetor 3511 Superaž, ali je 47 hauba, to je samo naljepnica. Evo vidite, stara prikolca jadna, letve su se pofrkale, lance ćemo sad nove roknuti unutra, pol prikolce đubra je ostalo naravno, već je to sve poderano, u kurcu je. Evo, vidite, gumice su nove na njoj, ali mali Zetor to bez problema vozi, ali na kraju se desi situacija. A situacija je ovakva. Ispal nam je kotač i sad ne mremo dalje. Kao da nemam veliki traktor, joj majko Isusova. Evo ovo tu neko polupa svetla. Evo vidite. Obavezno se pretplatite na naš kanal. Cvanci, ništa vas ne košta. To nama puno znači. Već smo na 170 i nešto pretplatnika. Moramo biti na 1000. Evo tamo se vozio đubarček. Malo se osavljao, ali nisam imao kad snimat. I eto, toliko od mene za danas. Čućemo se još, lijep pozdrav.